Bulawayo, but inakhi sibona nsuku zonke ku-ground. So for that, we would like to thank the government of Zimbabwe ukuthi iyakhumbula ukuthi ukumemetheka kwemkhuhlane we-AIDS kungasibeka isigaba. Yayenza i-effort ukuthi iye ku-ground. Yikho libona ama-project sister to sister. We had a program we had for the weekend, and we had invited inakhi. They were not lazy to come. Bahlala bekhona vele ku-ground sihlala sibabo. They came and supported. Why I'm mentioning this program? Ngabona osisinyana bemile beyisiqumbi ngathi khathi sile health expo lilanto kuzoyelatshwana bathi hayi yithi labana benakhi. So you can see ukuthi abantu they are aware of what is going and they take program yabo seriously. So ngathi sensitha benakhi ngabanjani bantu abami kuthiwa yithi labana be-sister to sister. Mina nginje sister to sister ngizwa nje ikhulunywa, but when I was engaging with one of them waqasha ukungichasisela ukuthi sister to sister idila ngani, and khonokuyana kwanjengisela ukuthi singabamba kanjalo as iZimbabwe umkhuhlane lo 2030 siyabe sesiwuqedile. So siyabonga ama-efforts kahulumende. Bese nsithi mina okunye we were all panic sisizwa kuthiwa uTrump uthe uzakhipha ama-NGO kwathini. And I would like to acknowledge ukuthi abantu balokhu bezuza ama-tablets abo, especially smart. Abantu balokhu bezuza ama-tablets abo, nothing has changed. Ipanic liyane esasilayo, yes, sizathola ukuthi amaphilisi aseshota, abantu baza kufa, igcikwane lizamemetheka. Hayi, akuzange kube khona. So for that siyalibonga abantu benakhi lingadinwa. Ngiyakwazi ukuthi focal person ngiyahlupha. Ngingazwa njengani ukuthi kulento errong ngiyabe sifonela ngithi focal person ngicela libuye ngapha. As I speak right now, ilanga elilodwa esaba lalo le-health expo, we distributed over 9,000 condoms. Okutshengisela ukuthi abantu sebe-aware of what is going on, lokuthi umkhuhlane lo uyabulala. Angithi so ngiyaliyamukela ku-Ward 6, siyalibonga lonke ngokuthi liphathiseke kulo mkhuhlane okhona, because singayekela ukwenza njalo we will not have this generation. Singayekela ukuthi sibafundise. So asiba-encourageni sister to sister, uba-encourage ukuthi even i-family planning iyasetshenziswa. Angithi lokuthi abantu bamele bebekwazi ukufundisa ukuthi khonokuyana ukuthi umntwana lo mama bayathelelana umkhuhlane, we can control that, umntwana azalwe eclean. Angithi ngibona labo mamanyana kathesi ungababuza ngakho they will tell you about it. Yibo abanjelayo ngikhuluma into engayifundiswa yibo, something that I wasn't aware of. So we really appreciate and you are welcome. Please feel free, ask questions, get the right information. Siyabonga. Ngikhohle ukulihlonipha lonke, ngicela livumele ngihloniphe inakhi from i-HQ, ngihloniphe inakhi from Bulawayo, ngihloniphe umama ufocal person wethu, ngihloniphe ama-media houses, ngiyalihlonipha lonke. Ngingalicamba lapha lingagcina selingichaya ngoba yabe sengilicambe amabizo anzima. Ngizumama lapha esithi ibizo lesindebele linzima. Kanti manje unfortunately for her isithi notawura zwese tinolebeleka zwese. Andithi and then bese ngihlonipha lani bantwabethu, ma-mentors, lama-mentees. Angithi lizizo lonke lihlonishiwe njalo siyalamukela lapha. I thank you.